Hi everyone, kadu eventa nilhin putot nang litong pan na bangsu vlog video man pitulo kadu we subscriber korti ingzir doan na penti lani video nang litum mobile screen nang theklong te lani video keceng pen kut ang lang nun itha an pende la bangsu video nang litum like comment nang video nikta an pente nang litum la bangso nili channel lang sa kimi lang te nang litum hedi teknik ni pin pen nili channel subscribe tha an pen di pin na bangso video nang hana pak lain glaso na nili pin ya bang ke mane lang lokso sido an pen lang lokso laso village lifestyle laso hiu mokas ang litum hana pak lang an po an pente nang litum keceng pen kit bangso nang video lang thade kadu kata kadam Ela po pag-control ho. tang fans hi ke nili nang pak lang pon no anpen de lake tuteli nang li tunda chini lo bang so jaket nang lok su tute ahot sike net avi so jagat net la pertoa la hi ka avi bare kostu tivik anpen de lang la hem sike nang hedi la long upload so site de ki marlek meeting ko hedi la ni nang ko plan ko to la ta la ka to warang tu thekong la bang so to la ke long arleng ko to la ke tangte fans labang yang li teman non li paktang botulo lake sok hedi lang loksu asok hedi mana dake nang li teman hedi yola sana peng ya laga peng sana peng hedi nang li teman je hidi peng sana peng silan po lage dake morona giti puyar kalilo lagi mana di lasan si thapo bipo la pe de laso soke kisi ya lo la ke de guys de non ni le ba klon ko ki so ma men na ni pa klang ko to tha ko to ni to nang lang ni ko mo alle fans ona ni ta ni pa ko to bang su ko na ni so ya la sona ten sona mi tikone bar bar ni sa me lang so ko na hedi la sona so me lang laga sosoke itu hara bilo ya ta mane la naturally ini aho ora aso mame lake itu thoilom ke la so mame la so ke amen ke korhali ko sa ke la korhali sa lang ke khadi la so ke mane la posibibo mane tipo ane sotas asoktok la sona la mane talo masora nang har corona ka adam corona dia sistem ka manda ki non sai de luar da festa so ya non ba hedi mane non ni ligido thai tai inglong wik matidi inglong I have dakta ange non sonjo lake arleng wik festa lake arleng wik lo an pente la son hem sikim dake hola son dai don kim na matidi an pente hola dai don la son dia hem sikim adak wik na son inglong son ke rok sai de hem sikim pente non ni dia pa so pos gam pode mata don no matidi an pente lake la son inglong alo ke rok sik I have so much de dat na long pindah long pindah mati di bosinon ini aru la puna nang paklang mutu polong apa ini teh di
non pada ilan ini. Saya lagi hati, orang sematun kerja hati, tegang itu mana yang anak kereta ya, mana tinggi yang song, tinggi kereta yang song sekali ya, di. Oh, yang tenang bang tak tema, hah? Bang tak tema tu mah? Oh. So kon lanang so campla kan angka? Oi kok, than kok? Campla boko? Eko? Oh, boiler boko? Kejor fano budi? Kejor fano di? Berarti bang meeting itu loh. Dukan di, laki dukan di. Nah soalnya danar buat dukan ke? Di. Wah, ya. Sama tapi day lagi. Ya friends teman hadi. Sok kerai pangki ben sok kerai kan nam ke ilitum tholom ke serteng mati. Tak tanang thaya. Ke pang masih ada. Fans namun tanah baklang pon tu pon ona bangke lang su hedi lake lang roy ko di lang roy ko ntayo lake hanjang deh lake hanjang ntayo la satu mar kan ni hanjang ini lok pente nakulat bang tu bang te alu la pente la bang te laipat panjang. Oh, pendengar nih hanjang bagan nang tan bakang tu ni hanjang bagan lang di sini. Wow. Gelap ni. Fans memang tak kelang misal je. Wow. Tang sesuli. Nang lihat jang lu boleh ke? Lang leti, lang misal fans tu yang lang tayo, lang tayo. Oh, kan mau dam telo ko? Nang li, dikis ke? Lang, oh, lang di, lang lilik di. Oh, di. Ceru orang letak. Yo, parai dalam tayo. Laipat, kalau ke laipat. Oh. Yo fans tuh yang lang nota, kilang misulik, hanjang bagan, nengarong me, apin teh pernah ketoi lu, kilang misulik, lake, puke lang roy lo, puke hanjang, pu parai hanjang lo,
an pen punili nung dahan jang sai delu kayang pa gelang misuli lake lang lok soroi lo tha fresh di gelang misuli oh dengan orang mesti jadang pipi yo wah lang wah dengan tendang baklan mau berdei ada fresh nan bang hedi nami tu hana baklang pun loh mau pentan ni hedi kisuman thai kena anak thai ni lang lok solong kosong mak kuman ini nami thana baklang untuk non next bang hedi arni tawilu harni kang sam arni dah cilut elo yo armen hedi hanjang bekas yang terki jutsin baklang mati dia langkah kibisuli yo dengan orang yang tade yo kibisuli mana dang tisuli mana para hara hedi lapunar bang aro langroi para tahan jang anpen tulang cu lah kedi ho la tahan jang andang pipi hanjang sedi dengan orang mimi nang ni dah bang tanang lang thak la bang sejak di lan ni hang langsung hedi la mana kan remaja kita lan verpen apa repchat parcel tadi langsung jangan baganang itu teklong po deh tante ini video nanti han paklang begini ke la part ver langsung yang tum metak mikardop pakadar ni cikap tuna nanti di dalam masa paklang lecture pun langsung video ke deh card of data